Kum kesin jam ban pensuk galej kawan ki pajba ban pelaj na kecing dheng gali uba Adelbert nongrum MLA ka North Shillong constituency haka shpotrek rumpang ajar pun riau lalej ban jurep ig benta ban shina surok no na sason shiwa indo kaban ya na rut ko amkhra haka ni kasin ro MLA lai dalang na du ginong ilam shnong ki engineer ka tanat PWD na lor ki wipan habakran siklat patai khubor uba Adelbert loong bakaladan kecing temu ban wanra ek smart city hendai kini kekelalong pemban ke smart city lada ya nak te caka long bakum no mikmat udan ke jingat hakam om ke ketien de ke baong badangshan lalej bani kendu yu ba perston tensong sembut menteri rang ba ke jela beri pej iktanat piludi ban liang jung uru ulo patha ikatran ban le ke detail project report nolor kata lo ong udan ke jingkermen ba ke surok kan orlong ba kan long ke jingker khu yu baro inong sungnong bat kinong lej nawan hakati ke than ti kumla pon temawi rang ba snong hoi kini ke involve hai ki por ka professor lawan lamba ka smart city tenrei sode ban ong ba kamdei su ya ka ban ong ya ka smart city la ong la hab ong ka smart city mula dangi wan ya yani ngai i panu ka jing i to met ka jing i sai met bar kham tam ka por liur ko bi ram basung la paten mau ka de ka jing sisa ka bang ru ku mon mali na yo sibon ka jing ujo dekat ba snong ji survey na ka por te ko paten mau kundet adon ka jing ka kam um de ka tien buat hausinam arjar khat khandai lanam bakala ringkat buat CE ringkat buat EE SDO ki official jong pirudi dalam barsang do arteli ngelewan ni kecaka ngelaya na po stretch ban pej ya ke jendong kam jong ni ka jaka ban penkala jaka alternative route ti hati por kawan no kejingja jong covid arjar arpo tingi kami yo shu ban ya chkhmat te ko pakin mau ni ko por ya kinong song jong ka waindo bat kumju kanika suruk kawala di si lada shubu ka sarkar lemba minister brom i sa preston tensong lada maihi ishim khia yani ka kam da ka jingkut jumut kumang lalik hiru bani kendo hagini ki shibnai badap melayo ya ka endorsement ila recommend ya kanika benta ba syak department bahkan le ka DPR tengit scam hi ka department kan le na ka jong ka benta nomor ka di ka por kejuk ko baki paiba borok sodong yong yak sarkar penhe surok ke sarkar par ko ong to ai surok idon ki banta ko baki paiba khia ban ai surok khia ban compromise kata ke jaka ke jongki ke kani par ka surok kani ke jaka ko banta ka di hoi ka stream jong ani ka wam khra ko ban le cha wam khra ban joy cha wam khra tinga semua bla di ke por ka bangin dongkam ban penwandur ban thawi policy haju ko por ban perkhat kumno ban strategy seni ka benta ban convert ban penkalan opat syaka motorable road tu bakadi ke jingtawa jo ko por namar kadi ka kumangilai community ya kita ki surok ka bangyo ka expansion of road kolong go bae namar kalan holding tenure system mangni ka pair kamlong ko biskiwi pat ki benta jo pari India baka sarkar kamon ka shimbek ti ka baar pat kolong ba kini ki sob road ki by road ki by lane ki sob lane ladi kapor ka bangin hape perkhat na try na ku memeli dekat barkisnong dorbar snong dengan saya songker pangkunu nya perkhat kanang bakani kan wanra ya ta kejing sup kejing lai lui kejing kluy kaya ke yang khamtam ki paiba klabas kelas sofa plan ti kani kadai hoi ka big project bat ngundur banong bakanong ka huge solution na benta ka congestion ban khamtam ru ya traffic ka ba ka bottleneck hangte mod pran halom survey hapo Nailan hang ni populu ti kanlong kejerap ke bakrau ba lada ka sarkar khamtam lemba i periodi minister i special concentrating but kumju ka special focus khamtam ya kanika jaka ina special attention mo namar bingdon support akui ka alternative route kanika long ke burom ke bakrau sarkar but khamtam i minister burom kanong ke jikerku kumlong i rang basnong ba kibri ki basong hani ki entire stretch hakapor ke emergency arises mo le si slayum nani plu yeng nani ki kwei part ki banta te kanong ki jikerku namar kini songu ublei kalom bam pat sim la jake ki basmiu hadu manta te bat kwei gumba ka kuma pen kan ba kani gandei kwei ka alternative route ka ba le si ki por arja ka khnai la ai tien ban le DPR mereka selong ba kawan no ka covid tenrei manta na ka jing ya kedo bi sepastone angit scam ba kan nakar yang department ru kan shimi ka sinjam sakamat makan penyak cakap perang barangit scam kan irung ni dia kata ka light of the day tang kindet por ngit scam nomor bakadi ka por ke jing dawa ti bar kan ni kalong ke jing kerku ke baskat dai nam teknik surrounding
ki kajing khamnya kajing du kapor ka baki brio gele school gele chakatrai ki le charuno ka kam ka jam jong kiru haini ki Shillong agglomeration kan khamtam Shillong city ilaban mi siganta arkanta sho kapor kan no kajing du nong mo ti ngangit scam ba kani kajing thmu ka jongi kan no ba saiso ka job khamtam ko blong i bubu kanum dei dang ta katu ani kan nong kanam ta ki general public bar khamtam ki ban penokam ya kani ka jaka ka banokum ka surok na ka banta ka banle chamupat banle chejau banle chamulai ba kum ta ter kita ini kentian hal yang jonga ngangit scam bagi nai budian lang buat ngangit bah government hi khamtam i present deputy chief minister beri road Prudi minister in shim khiai kani ka kam ko mangalai karen but in take up ya kani at very first top priority na pring ki wei pat ki surok jong ni ka sorchalo Habatin pej bahagi ki sharp plus f ka plus f hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya